yoba umusavyi wawe yahuye n'ivyago vyinshi kandi bikomeye kubera ukwizera kwiwe Mana waramutabaye arabivamwo Yesu uraganje nanje mfise ivyizigiro ko ngufise n'amahoro nta kizonera ubwoba Yesu urakomeye abitambika imbere yanje witambike nabo. Maze imisi mbona abaririmbye bo hakurya y'imbibe zacu cyane cyane nko mu Buganda barakoze iki groupe kinini kuri WhatsApp bashiranga abaririmbyi b'Abaganda, Abanyarwanda, Abarundi, Abanyakenya ni hafi ya Afrika yose. Waba wumva ikirundi waba utacyumva nukuvuga ngo jewe nkoze indirimbo nshira muri groupe kandi mwese mubwirizwa gukora commentaire mukayinyereka nkayibona. Mwebwe nk'abaririmbyi mwese musanzwe muhuriye hano muri Nyanzarake mwaba muteganya gukora ikintu gishobora kubahuza mwese. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka ndamuramutse ndabwira ati shalom shalom. Ya, mwamubonye rero nanje mvuga ati kafata akakiti cyangwa agatebe wicare ngaha kugira ngo tuganire kandi tuganire byinshi cyane mu bijanye n'ino gahunda. Rero ku bakunzi bacu badukurikiranye Rwanda mukize nabo ko je twamaze kuramukanya. Shalom shalom tabaramukije mu Imana abanena Rwanda bakunze cyane ni tifine niyo gusenga hano mu ntara ya Burunga komine Nyanza. Rero turabakiriye ahubwo murakoze cyane nije rero nabakire ariko navuga ati nanje kadafakiri iwacu. Bantu b'Imana muramubona aho divine neza na neza hano muri Burunga cyangwa se hano muri komine Nyanza ni muntu ki abantu bamuzi cyane kubijanye ni so abantu banzi cyane kubijanye n'uburirimbyi ndakunze gutembera cyane. Okay. No kuvuga usanzwe uri muri industry ya gospel. Muziki nyimbaza amara ko bakunda kubivuga. Okay. Ya, nibaza kari byiza cyane ko tugiye kumara umwanya two turaganira nawe. Divine tuvugana uno munsi hano muri Burunga ubijanye n'umuziki wiwe ariko arakora mpimbaza amana. Mbega abona gute ikirere mbega cy'umuziki wa hano mbega bimeze gute? So ikirere cy'umuziki hano kirameze neza abantu baravyumva kandi barabyitayeho karatsinda harimo impano nyinshi rwose hari n'izitagaragara zibuza aho zimeneye neza cyane. None nkamwe mumaze kuba mwigomba mufisa aho mumaze gushika cyangwa se mumaze kwisanga muri ino industry zindi impano zisa nkaho zinyigeje muri ko murakora iki kugira ngo bikunde zibashe nazo kushobora kuja habona abantu benshi bazimenye? So icyambere twabasengera kuko natwe turi nabwo twari tuzi ko twahashitse ariko kubera Imana twarashitse. Aha tutaye twaja muri byinshi rero ko iyo twakiriye umukomediye tugira ngo twenza abantu badukurikiranye iyo twakiriye umuntu w'izindi mpano zandukanye twakira abakomediye abakinyi ba filime bavuga ati kora akantu kanga abantu benshi bashaka kuca bakibukira ko byibuza kumenya ati kumbe ni naka ubona nk'ubu wenda hamwe abakuzi utasize muri turine cyangwa utufinde ati none ko buri menga sana nakakumba atari ariko yumvise icyo acavuga ati ko bigenda hose ni naka reka bikore mu gago gato twumve akagapira gato tubwira ati kugira umuntu ashaje mati ni naka burya nyamara ari hano hantu ibintu bigenda neza cyane. Nibutse neza yoba umusavyi wawe yahuye n'ivyago byinshi kandi bikomeye kubera ukwizera kwiwe Mana waramutabaye arabivamwo Yesu uraganje nanje mfise ivyizigiro ko ngufise n'amahoro nta kizonera ubwoba Yesu urakomeye abitambika imbere yanje witambike nabo abangwanya urwane nabo Yesu ungwanirire Yesu ndakwizigiye ungwanirire
cyane, amashi menshi cyane, amashi menshi cyane. Ungwanirire mana, ungwanirire. Ariko reka waruvuze mino ndirimbo kavuga ngo ungwanirire ngo kuranga abansi banje ngo abanyitambika imbere witambikane nawe. Abanyitambika imbere mana wewe nawe uno munsi babandi nanje ndababwiye babandi bavuga ngo nidukore imana ngene unyitambika imbere. Nyitambika imbere je nzohonyora ako ndabivanze nibyo kwa wa muntu. Guys, urumva ino voice uko umuntu asa niko nijwiriza akagana ngene ndakavuze gutyo. Aha hanyuma Divine turi kumwe muri kano kanya usanzwe ukora umuziki wawe ku giti cyawe wenyine cyangwa hari ukuntu usanga ukorana n'abandi? Je sanzwe nkora ku giti cy'iwanje ntabwo dukorana n'abandi. Okay, hano Iburunga cyangwa hano muri Nyanza usanzwe winjira neza mu ishengero ryitwa gute ku bantu basanzwe bahamenyereye cyane? So ninjira mu ishengero rya Methodiste Libre. Abarongozi hariya mu ishengero bavyakira gute iyo babona urakora muri ino mpano yawe cyane? So bavyakira neza. Kubera impamvu ndakubarije kano kantu hariya ahantu ari umuririmbyi muganya akakubwira ati ndiko ndakora ariko mu ishengero hariya hariho bamwe baravyumva abandi bakanangwanya ko kenshi bajya bavuga ko iyo umuntu w'umukobwa sinzi umuntu yigeze ukavuga no muririmbyi aririmba zino ndirimbo z'isi yavuze ngo kugira ngo umukobwa ngo yisange muri industry ya music cyangwa se ya filime ngo mbere cyose abanza akavyara akavuga bakamutera inda. Niyo usanga rimwe na rimwe niko byabivuga baca basanga rimwe na rimwe abaririmbyi mu mashengero bakunda kuvuga ngo ko yinjiye nk'ibi bintu agiye kumera nka naka, ko yinjiye muri bintu agiye kumera nka niyo mpamvu usanga kenshi amashengero atishimira bino bihe. Wewe rero mu ishengero muri Methodiste Libre tunaramutse n'abarongozi baho kuba bashaka kuba bakumva ariko nko kavuze je ndabaramukije ku bwanje bakwakira gute nk'ishengero mu buryo busanzwe ubucanke subundi? Muri make mu ntango ya mbere ntivyari byoroshe kubera nyene nkuko mubivuze iyo umuntu yinjiye muri iyi industry urumva abantu benshi bamubona ukuntu intango ya mbere iragora ariko mu nyuma bakamenyera nanje ntivyari binyoroheye ariko baratevye baramenyera nta ngorane n'amahoro menshi. Ibijanye n'ama evenement hano bitegurwa gute mbega mwebwe nta myidogo mubonamo mu ntego z'ama evenement kana kagenda ko guhana? Je navyo nyene nibibura nyene mugabo umuntu avyakira uko baba babiteguye. Negeze korana ikiganiro n'umukobwa twabamwitana na message barabizi imikirano cyo barakibonye agikoranye na mugenzi wanje Protect turakingiwe avuga ngo hari igihe umuntu agutumira akagufata nk'umuntu witeka ariko ugatawuda presence cyo yaguhamagariye. Divine turi kumwe no musi yo wisanze bimeze gutyo umuntu aragutumira akubwira ngo umwanya burya ntiwakunze kuririmba wifata gute mu gihe wagiye ufise iyo message ugiye gutanga? Usanga nyene ari ibintu bibabaje kuko icambere twege izi ndimbo ziwacu ziradutwara amafaranga. Kandi kugira ngo ushobora guhagurutsa umuntu ati ingo uririmbe muri make nta kindi kintu kiba cakuvanye muhira atarukuza kuvuga ubutumwa biciye mu ndirimbo. Rero iyo uhashitse bakaca bakwiba mu mwanya nawe ubwawe nibyo kunezera. Kubera ko ari uko gukorera Imana aravuga ati nyene Imana niko yabigenje reka nta kundi nuko nyene uvyakira uko kuko nurwana uko ariko utahange nisura waba bivuga ati ibintu n'iki urumva nyene ntibiba byoroshye kubera n'umuvuga butumwa dufata akarorero iyo batumye umuvuga butumwa avuye nk'ahantu kure atiwe ingo ni uzovuga ubutumwa akaca atatavuze s'il vous plaît nuko nitwihagarare ko ndazi ko nanye ato kuva amahoro. Naba yumva ati jewe nanje ndi gute message nazanye ngiye ntayitanze akumva ngene ibintu birababaza. Ibijanye n'abaproduceri ku ma projet yanyu hano ho bimeze gute? Bano bantu badukorera indirimbo mu studio bimeze gute? Mubanye gute umuririmbyi n'umuproducer n'umuproducer babanye gute hano muri Nyanzarake? Babanye neza ufise umuproducer wawe aragukorera neza. Bivuze ngo umuntu afite umuproducer wiwe. Kavuga tuyu wavuga tuyu indirimbo nakora reggae nakora sebe n'uyu bibaho ushobora kuba umufise canke ugahindura ukaja ku wundi bivana aho muba mwumvikanye nyene canke ahantu nyene uba waramenyeye ataha niho ngenda kwinjiriza. None ko hari igihe
bajya bakunda kuvuga ngo hari igihe ushaka kuba ugomba gukora nka Sirowe kumbe umuproducteur wawe hano ugasanga amenyereye gukora iby'amafrobeat ico gihe nibaza ko icyo gihe ushaka gutanga kuvuza gutwara nk'indirimbo nk'ahantu bakumva indirimbo zakozwe n'abantu bitandukanye kandi uzi ko zakozwe n'umuntu umwe ico gihe nk'umuntu akubaje ati none wakoze indirimbo nawe yakoze ni wowe uca umusobanura gute mu gihe akoze ibintu bitandukanye kandi byakozwe n'umuntu umwe ko bagomba kuvuga ko atawushobora byose haba ariho istira baviva cyane gusoma nkuko n'abaririmbyi namwe usanga ari umuririmbyi aririmba rege gusa ico gihe we ntibikuderanja nk'iyo wumvise nk'umuntu abwiye ati indirimbo yakozwe na nakati niyi nayo ati yayikoze nabi ico gihe we nk'iyo message ije uhita uyumva gute nyene usanga nyene bigoye kwishura kubera aba ari ibintu bibiri bidasa rero mu gihe ucubura ico wishura kandi byakozwe n'umuntu nubwira ati wumve message gusa iri ibindi byihore bamwumvise divira ryo kumva ngo babivugije nabi ubutumwa buri ngo nabwo ni bubi iyo ngeso mwiharaje nk'abahungu n'abakobwa ugomba kuvuza ubutumwa by'umudiho bikaza nyuma okay hanyuma hano muri Nyanzarake haba hari amasare mukoreramwe ibintu by'amaevenema bimeze gute iyo umuntu ateguye iyo mutegura ibintu by'ama concert hano nk'abantu babaririmbyi biraboroka ko mushaka kuronka amasare mukoreramo araboneka gusa nyene usanga ari ku ruzimbo azimvye yego nk'akarorero kwa Ngiripeshi kwa comptable n'ahandi urashobora kugenda ugafata nyene sare ku bijanye n'ibiciro by'amahera ushobora guca uyironka kurangara je nawe ndakora ngo nturakora concert ikibazo ngiye kukizana none dore uragikweza ndagikwevye ndakora ntaco gusa nibaza ko mu migambi nyene umuntu abagenda ategura uvuga ati ko bigenda kose nanje ndapanga kuzukora cyane gose Divine turi kumwe mu kano kanya ageze mu ndirimbo zingahe video ni indimbo zitandatu kama audio nayo sindayamenya n'umubare wayo ntayo mfashe komera amashi Divine video zitandatu ku muntu w'umartiste akora wenyine amaudio avuga ati jewe audio ntumbaze n'umubare wazo uyu muntu urumva akaba yarakoze uyu muntu aba yarakoze nakubwiye courage cyane merci beaucoup courage kabisa hano umu artiste cyangwa se umuririmbyi abanye gute na media za hano mbega hano ejo nageze kuba ndiko ndumva radio gusa nkumva bivanye n'akazi sinashoboye kumeza numve mbega radio zitwa gute amaradio ngaha mu abanye gute n'umuririmbyi kwijanye no kuvuza indirimbo zabo maradio ushobora kugenda nyene gusanga Nyanza nta radio hari ese ko hari aba journaliste nyene basanzwe korera ku mashusho media abisiganira vyo ku maradio turirusha mu Rumonge ngaho Imakamba so ngaho Nyanza ntayo ariko Imakamba irahari no kuvuga ngo je ariko niyumvira ati none media za hano ni gute mubanye ko tubwira ati nyamara ko bigenda kose abanani aba YouTuber nibo dufise ariko ushaka kuja kuri radio ati bigusaba ko ufata urugendo rwo kuja Imakamba cyangwa ukaja mu Rumonge ico gihe rero woba umaze gufata nkaho ufata urugendo gutwara indirimbo kuri radio imwe muri izo yego kamaze kuja mu Rumonge ndetse ni Bujumbura wanyugana narashitse kuri Nderagakura muri ku kwezi guheze okay tukiri no muri Burunga bakwakiriye gute nk'umwana wabo banyakiye neza atariko gusatira imikashi rakora abandi utereke akana no kuvuga mu Rumonge ndamaze kuja kuri radio zibiri hariho Izere FM ndayibona na Shima FM toto sazikoreye ko kandi nyene barakunda kuvuza indirimbo zanje nigeze uganira n'umutipe w'umu artiste umwe ariko ntihari no hari Bujumbura ambwira ati iyo utwaye indirimbo kuri radio bayivuze ikintu cya mbere bakubwira ati amafaranga naya kandi utayabonye cyangwa se kunaca bwa gutanga igice bashaka guhani baguhindwi kugira ngo ugende uyarondere kugira ngo bashe kuyazana bavuga ngo iyo minsi yetu utari wayazana indirimbo bashaka kuzivuza none umwebwe hano baziha indirimbo iyo yitwaye ugatanga ayo mafaranga nubwo yenda utabasha gutubwira agaciro k'amafaranga bagusaba ico gihe bazivuza igihe kingana gute mbega bazivuza nka kangaye ku munsi asha ni kuvuga ico kibazo ntaco nashobora kwishura bivanye nuko
wewe umaze kuyitwara mukumvikana mugaheza usigara urindira hari igihe bakurungikira nk'akawodiyo ati wamvise ko twavugije indirimbo yawe ndetse ntava mvuga ngo bayivuza kangahe noba mbeshe hambavu yo kushobora kutwara indirimbo ku maradiyo ya hano mwino ntara no gushika Bujumbura uteganya ko noneho ushaka kuzishikana ku maradiyo yandi yo mu zindi ntara gute eske ubona bya bintu ko turavuga byo kwideplasa bishobora koroha bivanye n'ukuntu nyene umuntu avuga nk'uvuye ngaho uja nko mu Kirundo cyangwa uvuye ngaho uja nkahe uja nk'ingozi hariya kuko bishaka ko byose ubishikanaho ubona eske ubundi mbe iyo video urayifise yuko uvuga ko bigenda kose nkeneye ko radio yose mu gihugu ushaka kuvuza indirimbo yanje nka Divine kugira ngo message Imana yampaye mbashe kwishikana abantu bose neza cyane kubera ko umuntu bakunda kuvuga ngo umugabo ngo afana imigambi iyo migambi nta muntu atoyigira ahubwo gusa mu mufuko ni usanga ari hatari gusa ariko byose Imana izo bidufashamwo bizogenda neza dushobora ndifuza ko indirimbo zanje zoshika kuri RTNB canke je nyene nkishikirayo ibyo ni ibintu naje biri mu mutwe gusa nsaba Imana kugira ngo imfashe ibane nanje mu buryo bw'uburondezi yego no kuvuga ngo novuga ngo Imana yivyumve kandi inabikorereho ko bigenda kose aya maradiyo azakire kuko ni impano z'u Burundi niba ushaka kuvuza indirimbo zo hakugiye utanabazi ariko abaduha dufise ngaha wowe dukurikiranye ukora kuri media kanaka izi ngabire muje muzifata kugira ngo ukore ku muziki wacu gira ahantu ugera hariho bamaze kumva ko bamaze gushika kure ariko buryo wanashaka natwe ugasanga umuririmbyi hanze baramuzi cyane ugasanga twindani ntibamuzi kubera iki media za hano turiko turakora muze dukore dufate zino mpano tugire tuzikoreshe ibintu bigende neza cyane hanyuma akabazo kanje kandi bisa nkaho tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu abari n'ingingo ubwanyu ba hano muri Nyanzarake mubanye gute mwabeno bikorwa by'umuziki musanzwe mugenda muhuriramo tubanye neza gusa nyene waririmbye turaba gusengera hari aho usanga atari urukundo nyene dufitaniye ushaka kumubwira ati je nakoze indirimbo fasha kuyipartaja akubwira ati ndagupartaje sonsumbye abantu Jane buku umuntu umwe nigeze guhari ikintu ati ndakwingize fasha partage ahubwo yarashiye kuri stati agenda araba ko nja kuyiraba nafuye kuyiraba acarayifuta cyandumva eske uyu muntu agombye gushika kuki rero urukundo nyene usanga ego ruhari ujya mwanya stati mara irikira kora we yakize kora gusubirabye ati byo nashaka nagomba ubone ko wabiko bavuze ngo akari mu mpene ko kari no mu ntamo urumva ko nano kano kabazo gahari uco bibaza abavandimwe hariya bo nibo babizi cyane bajya kubwira ati jewe gutanga linki ku muntu mbamona batari nangunga kubera ko urayimuha gatsibota ngatanayibonye kandi ikindi kintu hari n'ukuntu rero kano kantu uvuze hari n'ukuntu umuntu mu buzima busanzwe muba muri quartier imwe cyangwa se mu bantu bamwe nkagucya akwatire gihe atora telefone ngaguhamagara ubwiye ati divi bimeze gute akaba wanashaka atanabizi kuri na hano hafi mu gihe indirimbo yewe yasohotse ugaco naratoye link ntanakubwiye ati divi waramutse bimeze gute agaje kuta link tu direct ugatana umuntu katanaramukije akama link eske iyi link azayihaye nde nawe usanga uwo wabikoze gutyo nawe usanga umuntu muhaye link tuti wewe nuna mubwire ati waramutse mbe wahagera cyabahe akazora gusa link ati mfasha partage urora wikora gutyo rosha gusanga ariyo mpamvu wowe bigenza gute basagize bano bantu bihaye ibintu byo kumva ngo turamufise umuntu kandi umuntu warashaka hano mu gihugu afite izina riremereye ni wameze gutyo bajya abaringi bose tukorana ibiganiro barabitubwira ngo ubona linki kandi urumva gutayisize kuri stat cyangwa se ngo abone ngo comment yawe hariya ngo birangiramo bayabanze niyo mutumiye muri concert bwa ati jewe nza wewe rero zasubigeza gute ndaramutsa abantu kwanza kandi ikindi nacyo ndabamenyesha ati burya muze munshigikire hari igikorwa ndiko ndashaka gushaka umugaragaro rero muze mumfashe munshigikire rero hageze ko indirimbo isohoka ndavuga ati cya gikorwa nigira kubamenyesha ngo iki cyasohotse rero nimumfashe kugira partage abandi bashikirwe okay maze imisi mbona abaririmbye bo hakujya y'imbibe zacu cyane cyane nko mu Buganda barakoze iki groupe kinini kuri WhatsApp bashiranga abaririmbyi b'Abaganda abanyarwanda abarundi abanyakenya umva ni hafi ya Afrika yose waba wumva ikirundi waba utacyumva no kuvuga ngo jewe nkoze indirimbo
nshira muri groupe kandi mwese mubwirizwa gukora commentaire mukayinyereka nkayibona mwebwe nk'abaririmbyi mwese musanzwe muhuriye hano muri Nyanzarake mwaba muteganya gukora ikintu gishobora kubahuza mwese kubera abantu tudafise imitima imwe usanga bigoye ibyo hariho nk'abantu batatu bashobora kuba babyumvira abandi ntibabishirikire muri ngiye witwa Bifes aririmba izina ndirimbo za profane hano niwe yavuze ikintu avuga ngo nta kintu gihuza abaririmbyi ariko aravuga abantu baririmbyi basanzwe nyene basabone bahuriye mu industry yabo ngo ntibashaka guhuzwa na collab nk'atateye amacinya canke atateye ikorera urumva yabaye korera ngo korabe bibahaye urumva none mwebwe namwe rero hano muri Burunga nange mushaka muze mukoranire hamwe ariko ari cyago cyateyenga ariko nikabe mu izina rya Yesu kuko wowe ibyo wiyumvira nibyo jewe niyumvira kwese duhujwe n'umutima gutaza no guhimbana gute tudashaka guhura ngo tugakorana igikorwa twavuga ati iyi ni collaboration y'Iburunga hariya irimo naka kuko navyo nyine usanga ari ibintu bifata gukurana ni hasi nicyo mwebwe basi biherahe basi hari umuntu yamaze kwa propose ico kintu barahari gusa nyene usanga batavyumva kuma gusa n'inshuro y'ikibizo bizokunda mwamufise mujya mugira gutya mugahura mukaganira nk'abaririmbyi musanzwe nyene muhuriye hano mukavuga ati niba duhure niba rimwe mu mwaka mugahura mukavuga ati mubona gute twohindura systeme gute ngira ngo babikora ntarajamwe ntarabijamwe ariko ubu nabyo mbona ariko bizokunda wowe rero cugende ubu wa mbere mu kugipropose je ndashobora kuba mfise ico cyiyumviro ubundi akakigwanya oya umva uragize ukakivuga ubonye bakigwanije ukavuga ati ariko nyamara byari bikwiye hako tuzohuzwa n'amacanyi nk'amatinyo ko BFS yabivuze avuga ati reka duhuzwe base nuko Imana ari ikintu gitangaza yakoze ngaha sibyo ya nizera ko porepore bizogenda bigenda neza kandi hamwe no gusenga kandi abonye mukora cyane nariko ndareba ijyana ni mwarimo hajya ahantu mwino minsi hari umuziki uteye ubwoba cyane courage cyane hari amakohari menshi haba hari abartiste benshi babikora neza cyane rero nibaza ko icyo bakiza reka ufashe umbwirira abantu channel ya YouTube usanzwe ukorera ko ibikorwa byawe uko bashaka kugutora byoroshe so kuri YouTube murashaka kuja kuntora byoroshe wandika Divine niyo gusenga ndakoresha n'izindi mbuga TikTok Facebook Instagram basandika Divine niyo gusenga kandi nongera ndabasaba kandi abariko barankurikirana hari igikorwa gishasha muri nondwi kiriko kirasohoka rero baze biruke cyane kunshigikira banabiraba uko byagenze Divine niyo gusenga kuko iki nakayike wigeze ushira ko kandi avuga ati ari umutipe dufite no mukomedi akaba no muririmbyi bavuga ngo bamwitwa gute bamwitwa izina yitwa ndumva ngo ni Jaja ngo Mayiciki bavuga ati none wega Mayiciki ibyo bintu bya Mayiciki uze gute ko ndakuzi witwa Jambye Mayiciki kubizanye gute ngo ni izina ry'agatwiko we nazira ryo gutwika ugegera ko mbona byo nakubeye aya vraiment jena uretse ko harabamamagara Didi urumva Didi niyo Divine nyine ego nta rindi zina mfise abandi baririmbye nga nateke bagira uvuga ati baba bibaho nyene ugasanga nyene bahi akaroro ko umuntu afite akaza kagatwiko cyo ndanamuramutse inge nibuki gurusa ubwenge arukuntu ngo ugiye kwimura wanze ukagira akantu ngo kuku ndamwibuka so abaririmbyi bino bamwe ushobora gusanga bitwa izina bivanye n'indimbo yakunzwe kanaka okay nibaza ka ako kabari sawa umuvandimwe protect turakingiwe ejo bundi havutse umwana muri eglise kanaka bacamwita ngo yitwa ngo umwana bacamwita turakingiwe undi mupapa aravuga ati jewe nanje ngiguriza karanga muntu ngiye kwitwa turakingiwe none abantu bose bahinduke baturakingiwe ibi bintu mutamba nawe wadukanye si sawa ariko basi nibaza ko umuntu yafashwe na message iri mu iyo ndirimbo nawe tugira amazina y'indirimbo zawe nkazibira amazina gusa pana ko tuzirimba nanje ngira izina nzajya nguhamagara hariho hariho indirimbo nigeze kuba inshikana mu Kirundo yoyo nashita mu Kirundo numva bampamagara ngo nitwa ngo ndakuzaniye inkuru y'ivyiza inkuru y'ivyiza bayita ihanagura amosozi ya reko harimo akantu ngo inkuru y'ivyiza hariya mu Kirundo numva bampamagara ngo inkuru y'ivyiza ahandi naho nijya narimeje kuririmba iyo yitwa urashoboye hariho n'indi yitwa tusaidie
hariho nyene n'izindi nyinshi nyene ugira neza yose niyo. Okay, urakoze cyane jewe ndaza kwigizira ndakwita ndaza kuzumviriza zose sizi kuri YouTube ndaza gufata umwanya ninjira ndazikurikirane ndakura yizina nzanga nkubwira ati nakagucyunge ati ngo umuntu twihenze nimero uhamagaye siwe ati ndabizi. Anyway turikana ku musozo abakunzi basanzwe bankurikirana cyambere ndabashimira cyane bimwe bivuye ku mutima. Kindi naco nongera ndabasaba umushigikire cyane kugira ngo ubutumwa bugere kure. Bisigaye nabyo ndabasabira imigisha n'imihezagiro mwarahezagiwe. Gira nakajambo kandi ubwira abakunzi bacu tukijya kuri televiziyo yacu yitwa Tarasisi Hope Ministry TV. Hama namwe ndabakunda ni ryambere nje kuri iyi ntuzeye nifuza ko n'ikindi gihe tuzoganira. Bisigaye navyo ndabasaba kunshigikira kandi cyane nubwo ndi mushasha muze mushigikire kugira igikorwa c'Imana gishike kure mwarahezagiwe. Okay, je no gusaba ngo ukagira ukamanuke Bujumbura udusure kuri biro yacu ugere muri studio yacu dukorera kugira ngo bigende neza cyane. Guys, yari umuntu kwaye dufise hano mwamwumvise ko bwajyo asanzwe akora mwumvise indirimbo zo za misi yose mukurikira avuze ngo yitwa niyo gusenga divine niyo zinakoresha hehe kuri YouTube asanzwe abika ibikorwa byiwe. Nta kindi kintu je no gusaba kanda subscribe aho nyine musaho aho nyine aho. Nawe bikaba ngombwa tukwite rino zina nkuko yumva muvandingo byagiye bigende neza cyane gose. Abantu biburunga ndabwire ngo muraba no kubaho cyane ku bintu by'amasebeni by'amatruwakari ebana hajya kabisa muradufite. Nta kindi kintu norenzako. Yari Joseph Uzeyimana cyangwa Jeff mwari muri kumwe rero. Icyo ndagusaba ni giki ukibona iyo link yewe umushiki wacu ebana uyiparitaje ku bantu bose usanzwe ufise. Hanyuma nawe ukabona ko hari icyo ugomba gusa nkaho umuterera contact yiwe unoza kuri YouTube ucitoraho. Kuri channel yacu rero ya Tarasisi Hope Ministry TV niho duhereye muri kano kanya. Nimero ushaka gushiraho commentaire yawe kugira ngo tumenye ngo bimeze gutya ucibona kuri screen zawe nyene ucibona ko ibintu ko biragenda cyane. Mushiki wacu tugushimire. Murakoze cyane. Reka tukore mu ntoki rimwe rya nyuma ariko sini rya nyuma by the way tuzatubonana. Arumva gahunda z'umunsi ko zimeze ubona mushiki wanje aragiye gushaka kuba turi kuri kano kanya ni sawa kandi nibize yuko umuziki ugere kure cyane. Ego murakoze. Mwarahezagiwe bye Jeff wizo nk'ibisanzwe inyuma kamera hari umuvandimwe bamwitwa ninde niba abavandimwe babiri mucamo babona umuvandimwe nzomubabwire ejo bye mwarahezagiwe mbwirira abantu uti bye gutya bye. Tarasisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.